kay panipon malanwaw na rakso kon Pohnpei waw nuki sanan kan ko likan ko nanalang ko nang kanyi ko waw choro rong sabul machail kopna koryan kopna speaker and legislature sound kopung lapalapakan nan palyen chiak momot so government to chon Pohnpei sak pechawan luka kubran koros song nan sabul machail rongan Rahnwet Ngay sa Nicolas Mepan Pachawan Kalale Kupurakan, Autapan Sapal Machay Rongan Rahnwet. Hoya Charalapan Sapal Machay Rongan Kanyo, Tamok Chailana Nasa Mepit Soma Coronavirus, Korea, Embassy and Wayne Australian and Epesem, or US Embassy and Wayne Epesem, Pachawan Ta Sawas, Hong Sapal Machay Monunian Pohnpei, Sabal machan men kabasa kap te update ang kapinsalit te soma coronavirus o kapayo yay sapal machay lautapan. Iran masan lang hen Wayne Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei. Palian rong nine sapal machay retyon Pohnpei pachawan alitiran men kabasa mepit tama kichalana nasa. Mepit kapinsalit te soma coronavirus ta COVID-19 saktuaw. Soma wan coronavirus ta COVID-19 saktuaw kintausang renaman mealit yar soma wach hong haman mesay kinchale ti soma wach nanang ni kopakop o asi te sayrata te ichipayang amenaramas me soma o sayrata te toketa wasam namasen somawa minyayar hap toke kita awa mesa chumay monam omyam ebil pachawan sansan makasalapan somawa tuwecha somawan way kan meyay karakar map kapakot o kasalapapukas pan kak ray ki ran limaw te ray sang Yet wana child man tarak child sang so mawach kayo omyam so bo pil so chama sang sakan riyan sak Korea makasocha omyam ter ta kamasa awa o chumay kasilo ter sair takaraniya ramasme miya kasalapan so mawach re o kapayo maka options Sailakto sangwasa memia so mawach o kon memia kasalapan so mawach remi kayo kasampal komunyan kol manwunian Pohnpei ninampan telepon silur yaw saro silisa kayo sarotwaw. Karyawan sabal machay rongan Rahnwet US Embassy o Australian Embassy pachawantar sawas ang manwunian Pohnpei. Ni may isak tayo ang barya katriya isak ambassador ang Wayne US nan Wayne FSM ambassador kantor o activity averse ang Australian Embassy nan Wayne FSM pachawan para kumanunian Pohnpei palian laboratory tawasan kasawang ni pachawata hentup sang tatongkoy yay gene expert kits mawyata nation tamen sawas sang palian US Center for Disease Control o Prevention CTC o palian World Health Organization WHO. Nintuan tamen sansal na acting chief and palian administration and palian manunian Pohnpei Mr. Steve Joseph me pachawan walyan tiar palian mauni o pachawan ang teale tupsaw pukach. Rong piltaw law kasaleta me palian US Embassy me pachanan Wayne Pohnpei FSM pan pachawan sawasa hong yang apali kapalan ka sabal machal government and FSM o apali so mawach enter tau pasam nan Wayne FSM mach. Kasuluan sabal machay rongan Rahnwet epit men kapasakap te update ang kapinsalit te soma coronavirus te COVID-19 saktuaw.
Palian rong nan sapol macai retion Pohnpei pacawan aletia rong kan sang nan men. Kabasakan me pitata kapinsalet te soma coronavirus te COVID e isaktua mau yang kapal laut Rahnwet. Nintuen tame sainsan nan men kabasa kapakan me pacatar ne me isaktua wan par ya ketria isak kasaletar wan coco naramas me pacawan yang era leti kapal hein somawat nan win sampawat me pacacoyer ni aramas parar silog tuanen walukut 5 buke siliakan isman nan pungan wana ramas wacha ramas silinain silog wanakut riya buke isiakan isman pacawan kapin salatalat melar o irai ramas rar isilog 5 pakit wala buke tuwak aman me pacawan mauna. Nan wen United States irailan ramasakan me pacawan yang erale ti kapanen kabin salet te somawat raila ramas rar lop panen walukut isubuke riyaman. Iraila ramas tuwanen riyapu wanek siliman me pacawan kabin salet alar temelar. Iraila ramas riyalop walnen wanakut wanap walyakan naman me pacawan mauna. Wena wai raila ramas wanap kepak me pacawan yang atara leti kapanen somawat robot pil kasaleta me eksman me pacawan kabin saletala temelar o me 5 pukri isiakan riyaman me pacawan mauna. Nan wen kuam raila ramas me pacawan yang era leti kapanen kabin salet te somawat raila ramas sapuke 5 paman o me 5 me pacawan kabin saletala temelar o me apukriyak walman me pacawan mauna. Robot pil taulaw kasaleta me nan wen Northern Marianas Island iraila ramas riyak aman me pacawan yang atar somawat o nan pungan rail ramas kat meriaman me pacawan kabin saletala temelar o me riyaman me pacawan maular. O nan wen China irailakan me pacawan yang eraleti kapanen somawat raila ramas walnen pakut pabuke riyak siliman o me pacawan kabin saletala temelar iraila ramas pakut wana bukas liakan taman o me pacawan maular raila ramas walnen kut isubu waliakan 5 henpil pacawan sainsan me leleto Rahnwet saikin cakapanen kabin salet te somawat nan wen Pohnpei ho pilyang aku waichaikan nan wen nabasamwat ho kain saklan sapal macai Rongen Rahnwet ye iran masanlangan Pohnpei Rahnwet niyare me isaktua riyaket riyaisa. O ngalangal pan mi minute pi 0.8 kulakisu minute 5 isaksu na maisang o lal pan mi minute pi 0.5 kulakayo minutes silisak walu morin sawas o ngalangal pan mi ne PJ upon 5 kulakisu minute pa isak morin sawas. Rahnwet niyara ang panmiminan pungan palimasa o paliyapang ninate isak lelriya isak iloklukan pa na panmimin ni PJ 5 lelisu o pan kachipin. Pongach ang panusang nan pungan palimasa o paliyapang ninate isak lelriya isak ilok panmimin ni PJ 1 lelisu pan tapokan yang aku marmarakan kacau o kayan saw niyasil len niyapang hang panmiminan pungan palimasa o paliyapang ninatriya isak leriya isak 5 iloklukan paina panmimin ni PJ 1 len 8 o pan tapokan o pan pilmiya marmarakan kacau. Wan lam renayo miminit kerwani isak 8
O may isang ang Rahnwet mi minute krisi sak walo. Wan kachaw memoratinan iraira na warya isak payo mi mini 0.4 isak o wan kachaw memorati nan irairan sampong wach mi mini isi sa isak 12.3 isak payo. Kachipin pan kirlak lak 1 minutes li isak isuni may sauchik o pan takatak lak 1 minute isak ni may isak. Main ko yay macakan hautapan sapal macay Rongen Rahnwet kalanganan kuburan koros o kasalilya.